Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kalabu teng shwaya karai ban penlong ka shnong majai kum karai hapo ka hima sora bat ki khun ki hajar ki lakamen bat ki ong bakade ka jingjob ka kenhun jong ki khun ki hajar ka hima sora ki lalit bane kandu yu Deputy Chief Executive Member uba PNCM hakas ngi palai bat ula ai shaki ya ka hukum jong ka KHADC kabalabatai balabu teng shwa ban penlong rat ya ka shnong majai Habakaran Shakira Pathai Kubor uwe nakibami khmat lang yoki khun ki hajar ka hima sora uba Milky Way benut ula ong bah gaji kendu ubat Deputy CM layo pedang ya karai jong ka KHADC kabala pembena bala bu teng shwa ya karai ban penlong ya ka shnong majai kum karai kani karai jong ka KHADC ban bu teng kalawan hadian bala mi ka jing persha naka hima sora ban ithu ya ka shnong majai kum karai uba benut ula ong bakani karai kabala penmi da ka KHADC kalong ka jing job yoki khun ki hajar bat ya kahima sora namar bala buteng ya kajing penpena ka bala penmi haka ar pusau tarik ujeli wa hajar pusau ban penlong ya kamajai kum karat haka jing shisha ka KHADC kalarai ban penlong ya kamajai kum karat bat hap hapo kajing pet jing kmi jong kahima sora dangshan UCM ka KHADC uba penya sing CM ulaong ba kajing penlong ya kamajai kum karat kalong kat kum karukom long ki kendon senshar khasi kabasdang na kahima but sakarat bat kishnong UCM ulaong ru kajing penlong rat ya ka shnong majai kalong benang pen klan shu ya ka hima sora bat ban khmi ya ka rukom trekam henrei na kalyang ka hima sora kala keno bagani ka kajing le lendat namar om shim ladon kajing slok ha pedeng ka KHADC bat ka hima sora ha ka bedei ba kajing penlong rat ya ka shnong majai la keno ru ba kajing penlong rat ya ka majai kalong kum kajing aibor ya ki bomdei khasi namar ki bade ki trai muluk ki don tang kum ba shipho na ka shispa ha majai Harga jengkring jong i yong ba Indonesia abad i ini apa hadian jong ka session hadian jong ka session pat hapo ka terus ngi bengi kendung yong i ba ngi kum ke belajar ngi kwa ya ba bahkan no ba seso alor jeng ba jong i tingi sukmen mata ka sengi ba ka juba bengi yo kalau ba seso bat kalau ka jong dengan aku beli kemtam dia ya diikuti CM ibang ilayo ya kan dikodan nak ti jong i mata ka sengi ngai ku beli ba ila penyo ya kan dikorda bat belas ngap lu ya ka ai ke bangi kun ki hajar ngila dawa dengan aku beli khamtam ya MDC jongi iba ladu thia du dem lengkat lang bat ngi ki kun ki hajar ha ka bangi penolong sunan mentah ka sengi ban ribuk no ni korda ba mi aku tarik menuju ajar rusau dengan aku beli i ba ngilai kendu i hapo yang ngilai kendu i ni po office bat kani kasengi lu ngia kendu i hang ne po face jong i bangile lang sport kamera jong Deputy CM bat kalong ke ai ka pensunat yang i kum kun khajar bangio e kani kodam kalong ka paseso tina kalyang jong i kun khajar ni ai ku be kerpang lu ya kisang balang kibal adon lengkap ng bat ngi kiba laya ya kun dak lenti ke bejarjar dan penolong ya kani kejeng dawa ke jongi udah sibun ya kisang balang ke belak don lengkap lang bat ni mungkin ikut ki hajar lu ngindon lengkap lang bat kisang balang hakin ginu ikam ke bagi ki ya nanti tengah aku beli kirang bak snong jong ka hima sora ki bah kini kismen si kini kisngi gile yasong meeting ba kirang bak snong ba ajan sepaut kirang bak snong kiwan kila ai mesti mengikun ki hajar bangin yakun ya kan ka rai ke ba lapan mi ha aku trik ujun arajar aku saw Timata sing ya pentip dari sekolah senong ba kajing kersian dat mesti bejong pi ngila yo uso jong kajing jong tengah aku beli lu ikikun ki haja kibam syamla sengap kibale telun lang miat labat sengi ya haban tristom ya haban ya dutia du dam ya terpat yang aku beli paro ikikun ki haja ba kani kajing kun jongi ka khamlong sat ai dai long ka bajo aku beli siman bang apa din session jika ikara jeng ya apa meeting ke balong bagi nombak snong hot nombak snong ke long bagi nyakio seni support council dan reng ya up ya kapor bagi nombak snong long ya up kapor ke mentang sengi pat ngila yo ya kan di order ngatrai kalakut nak kumdi yang inak leng jongi la so komen bagi ayo